laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مسبجول بين أرتيكا تفسير ميدن هندي ka tafsir ibnu kathir sengo derol capanɗe jeetati e jeenayi aya capanɗe jeego e jeego ha aya capanɗe jeeɗiɗi e nayi suratul nisa en adora e tafsiru juutuɗo on si aranoyen hawruɗo on e tajwid on ayaji joyi arane ɗen ila walaw anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ɓe wi aksaru nasi yu'aniduna lima yu'marun ko ɓuri hewde yimɓe ɓen ɓe wonay contraire ko ɓe hooli kon ɓe wonay loro ko ɓe hooli kon yani si ɓe hoolike na ko ɓe hooli kon ɓe waɗata ko ɓe hoolaki kon ɓe ɓurata waɗude ko ɗum ɓe wi ɗo yukhbiru ta'ala an akthari nasi ko ɓuri hewde yimɓe annahum no kamɓe law umiru si ɓe yamirama law umiru hara ɓe yamirama bima hum murtakibunahu ko ɓe woni e faggitade gila e commerce ha e remugol ha e bandiyagal ha e rébellion yagal min almanahi immorde haɗaɗi lama faalu ɓe gollatano ɗum hara commerce ko Allah wino ɗum ɗo kadi ko jihade ko ma goɗɗo yimɓe waɗatano a wiye yahugol ɗo Europe fubbo ɗo maya e laaɗe hara ɗum ko Allah wino ɗum waɗe ɗum waɗetanoke ma o remugol ngese hara ko Allah wino ɗum tigiti kon mo remali o heɓata moƴƴere hande ɓe wiyano minen mi remata ko non ayey jiidirawo ɓawo ɗon eto woɓɓe hirsa hay mbeewa hirsana jatigi mum ma defa gertogal tumbere jemma rondo ɗum yaha e canɗi naata e pitaji jonnoya gorko tawa modi mum ɓe wonda e duuɓi 19 tawa ngal gertogal o wawa sodude hay kilo hun tew waɗanamo ɗum ɗo foppu feƴƴi e gite meɗen tawa natindi wa natali ko ɗum Allah wonen e yewtude ɗo o wi ko honno waɗi ɗum li anna tiba'ahum radi'a jikkuji maɓɓe kanude ɗin majbulatun ko muuliraɗi ko tagiraɗi ala mukhalafatil amri lundago yamirore nden wa haza min ilmihi ko gandal makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala kanko himo andi bima lam yakun ɗum ko laatake himo andi kadi aw kana ko laatoyto kon himo andi kadi si laatoyke fa kayfa kana honno laatoroyta fa kayfa yakunu ko honno kadi laatora fa kayfa kana yakunu ko honno laatorta laatoyagol mungol kanko fo himo andi ko sabu ɗum o wi walaw anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah no wi ɗum ɗon fof walaw annahum fa'alu ma yu'azuna bi hara ɓe wanno ko ɓe foda ko yani ko ɓe yamirayo ɓe waɗu kon nde julde e nde jande e ka korka e accugol penale e guyale walaw annahum fa'alu ma yu'maruna bi hara ɓe wanno ɗum wa taraku ɓe acci ma yunhawna anhu ko ɓe haɗa kon lakana khayran lahum ko ɗum ɗum ɓurnoɓe moƴƴande ɓay golleji busiɗen faggitigamo ɓe no ƴetti ɗum no wayi wasi ko farilla e hoore mum Allah wi sen jillidirno hara ko khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an harayno alhamdulillah ɗum ɗon no ɓurno lundagol yamirore nden few ay min mukhalafatil amri wartikabin nahayi wa asadda tasbitan ko ɗon ɓurayno kadi heɓude joddi wa asadda tasdiqan ko ɗon ɓurayno kadi tiiɗude gomɗinal Allah maɓɓe ngal wa izan la atayna min okkane ɓe min ladunna e mordeka amin ga ajran azima yani aljanna ajran aziman la kara ko aljanna wala hadaynahum siratan mustaqima ay min fewnayno ɓe ka aduna ɗo kadi e yani laawol heɓiroygol aljanna ɗum kadi min jonnayno ɓe yo man yuti illaha war rasula fa ulaika ma al mukarramina inda Allah kala ɗoftiɗo Allah ɗoftinulaɗo on haray oɗo wondoya e teddinaɓe ɓen ka Allah wi wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ay man amila kala golluɗo bima amarahu Allahu ko Allah yamirimo kon wa rasuluhu
wa taraka wacci ma nahahu llahu anhu wa rasuluhu ko allah e nulaɗon haɗi kon fa inna allaha azza wa jalla yuskinuhu o hoɗinoraymo daral karamati galle tiddungal o yaj'aluhu o waɗamo muwafiqan haray mo hawrodiri lil anbiya e annabaɓen summa refti liman ba'dahum e ɓen arɓe ɓaawo maɓɓe caggal maɓɓe fi rutubati ka martaba wa hum ko kamɓe woni asiddiquna gongimɓe ɓen summa refti ɓen ɗon ashuhada o mayɓe laawol allah men summa refti kadi umumul mu'minina ko dendenangal gomɗimɓe ɓen huttiti wa hum as-salihuna allazina salahat sara'iruhum ko moƴƴiɓe ɓen ɓe tawete hino moƴƴi gundoji maɓɓe ko woni ka ɓerɗe maɓɓe kon wa alaniyatuhum e keneji maɓɓe ɗin ko woni ka kene kon tumma athna alayhim allah mantiɓe o wi hasuna ulaika rafiqa ɓeɗo moƴƴi ko ɓe wondoyta wa rawa al-bukhari an aisha qalat sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min nabiyyin ala annabajo yamradu mono nawnare mbaru illa khuyyira sina annabajon o suɓinte min ad-dunya bayna ad-dunya wal akhirah heddagol mo ko annado haraw mayali e mayugol wa kana latino fi shakwahu e wullitande makko kanko nulaɗo ma e nawnare makko allati nden gubida fiha nde o wara e mum nde wonki makko kin ƴetta e mum fa akhazatuhu heɓonomo buhatan shadidadan dillande tiiɗunde ka o nawni ɗon fasami'tuhu minanirimo yaqulu himo wiya ma allazina an'ama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhada wassalihin o jangi o aya ɗo fa alimtu mi andi annahu no nulaɗo on nawnare nden satti kono khuyyira mouvement mo waɗi ɗo on o suɓinama heddagol aduna e yahugol lahira o suɓike ɗum ɗo o suɓi ma allazina wondugol e ɓen an'ama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhada wassalihin wa kazalika rawahu muslim wa hadha ma'na qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith al-akhar baynawnar nden satti o wi allahumma fi rafiq al-a'la allah mi torike yani ƴewgol dow wondiɗɗo ɓurɗo towude on wondiɗɗo towuɗo on salasan o woli ɗum ɗo laabi tati summa qada alayhi afdalu salati wa taslim yani wonki makko kin sorti yo allah waɗu e makko julde ɓurde moƴƴude yani e kisi e kadi ɓurɗo moƴƴude zikru sababi nuzuli hadhihi al-ayati al-karim ɓe jantano en ɗo kadi hadisaji ɗuɗuɗi no ɗo goy si wiyama noon ko ɗuuɗi ko si hewti tati haray ɗuuɗi na on tigi sikku ɗo kadi ko hadisaji wulure ka arabu ka wiya ɗuuɗi go ka limore ko gila tati si tawi kaka diina ko gila ɗiɗi ara wiyete ko bus rawa ibnu jaririn an sa'id bun jubair qala wi jaa rajulun min al-ansari ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahzunun taynu la no suni o tay suka on hino suni wa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam no la do wi animo ma kanimo e pulal gine ya fulan kan yo an mali araka mahzunan kon wadi mi do rento ma hida suni qala wi ya nabi allah shay'un fakkartu fi ko hunde mi miijiti qala wi ma huwa kon woni nden qala wi nahanu naghdu meɗen dawa alayka kama ara hiwroma wana ruhu min ara kikiɗe nanzuru ila wajhika min dara yeeso magon wano jalisuka min joɗoda e ma wa gadan si tawi no woni ñande jango turfa'u ma annabiyina an a yehi a wondoyi annabaɓen fala nasilu ilayka min hewtata kama ka wonɗa ton falam yarudda annabi sallallahu alayhi wa sallam shay'an nulaɗo jabakimo fa atahu jibril addanimo bi hadhihi al-aya tigi on sa faala wondoyde nulaɗo aman yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama allahu alayhim min annabiyyin haka on hattuno fa basa annabi sallallahu alayhi wa sallam fa basharahu o humpitimo o weltinirimo wondema tigi on ɓay aya on ari o weltinirimo ɗum ɗo nulaɗo wi jangoɗo aya waɗa ko wi kon wa gadi rowiya hasal asar mursalan jutinaɗo an masruqin wa ikrima ɓeɗo foppo fillike mo wa amirin ash-sha'bi wa qatada wa rabi bun anas wa huwa min ahsaniha sanatan oɗo no jeeya e ɓurɗi jogade tugorgal ɗin wa gadi ruwiya marfu'an min jihatin akhar rawahu abu bakr bun marduyati
بن مردوية عن عائشة قالت وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أن لا أحب إلي من نفسي مدو يدو ما بري هورا كم براي دي كان يدي هورا وأحب إلي من أهلي كم بري يدو دي فميان مسيب أمبي وأحب إلي من ولدي يبري لن يبري يدي كان يدي بيتان وإني لا أكون في البيت سميوني كسودو أن فأذكرك من أندتي فيما فما أصبر من يتاكو حتى آتيك هامي أرما فأنظر إليك من دارما وإذا ذكرت سمي أندتي موتي مايد أندن وموتك مايد ماندن عرفت من أندك كسان أنك إذا دخلت الجنة سناتي الجنة رفيت أن أتونت مع النبيين وندي النبابين وإن دخلت الجنة من سمناتي الجنة خشيت من دخولي الله أراك وتميو يهندكري ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه جيبي مكو آية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله ودين وندي بيدو وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة ثم قال لا أرى من ميال بإسناده بأسا إدن دو إلا والله أعلم. وثبت في صحيح مسلم الربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه مئاري متويه موندي سلقي ما هي مسلقات وحاجته ما هي مهنت دي حاج مكة فقال لي أبي مسلند فقلت ميم يا رسول الله أسألك مدو لندما مرافقتك وندقل إما في الجنة كالجنة فقال لي أو خير ذلك ما أقول نكونا دون كدي فقلت مي هو ذاك كدندو قال لي نلاد ويمو فإني على نفسك بكثرة السجود أورنكني الهور ما والليران هور ما هيوغل سجوديج يعني جولب سافالا يوندي. وروى إمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت من سيدي أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت مجولي الخمس وقت جرينجي وأديت زكاة مالي ميت زكاة جوديا وصمت شهر رمضان مهوري لورسومي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كلا ما يدعي هوري لندو كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة فير والا هكذا ونصب أصبعيه وشكي كل مكو لندي ما لم يؤوالي كنوي إنو owi ko stawi wadudo dum do fo jagganali nenen e bemmo so yewi ke tun jinnabe makko be nenen makko be makko ara yo nato itade ay so nato o wondo ita e be tafarrada bihi ahmad ko imam ahmad tun filli odo wa azam min hadha kullihi bishara odo welo ko buri hewde welo jidin do fop ko ma sabata fi sahahi ka sellude sawi sahihi ko sellunde wotere في الصحاح كسلود والمسانيد ساوي سند كو توغورغال har hadith on mari yani haaluɓe moɓɓen no jeeya e ɓe haalaji mon jaɓete wa gayri ma ko wona kadi ka eɗen ɗon min turuqin mutawatira laawi sertuɗi ma jokkodirɗi tatara on en jangino ɗum e suratu mu'minun an jama'atin min as-sahaba itama e jama sahaba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nulaɗo suila be landano anir rajuli gorko yuhibbul qawma mo yidi yimbe ben kono walamma yalha bihim kono o hawrale mabbe wonano tunginde mabbe o yidi be faqala nulado wi almar'u neddo ma man ahabba o immito todoy o immintinoyte wondude on mo yidi qala anas fama farihal muslimuna farhahum bi hadha al hadith emba hewno weltare julbe ben weltorgol o hadis lo wa fi riwayatin an Anas annahu qala inni uhibbu rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa uhibbu Aba Bakr
wa Umar radiyallahu anhuma wa arju anna allaha yab'athuni do tanjini ka Allah immintino yalam ma'ahu wondude mabbe wa illam a'mal haysimi gollali ka amalihim golle mabbe. Qala ta'ala Allah jabima wa bi zalika al-fadlu min Allah dum don ko burali morde ka Allah tawete golle maden hewta be yiduda ben yidugol be do kono immitinede wondude mabbe dum do ko fadlu min Allah hiden toro Allah ngal bural makko do e burungal ni sabu honno yidugol men no laado e sahababe ben fop yo Allah watti do en e mabbe e sare wotere harako jannatul firdausil a'la. Ay dum do no serti ko goddo wiyata do say hujo ka Allah nabi mo yo naban don dum do no serti de ay min indillahi bi rahmatihi wa huwa allazi ahalahum lizalika ko kanko wadi be hibe hande dum do be fodde dum do labi amalin do na golleji mabbe din wa kafa billahi alima ay huwa alimun biman yastahiqul hidayah. Allah no andi ko hombo handi e peewal wa tawfiq ko hombo handi e hawrindinede e ko nafata kon aya men kadi sakkitoro on aya je men sakkitore de ko den wonde yarde do inshallah aya je joyi sakkitore den aya je na sakkitore den al amru bi akhzil hazri min al adu yamir goldo kadi mimbe ben yo jogito de kanyum kadi alaji mun din andi busino jetti dum do hande kayda do no fali kafa asika ka julirde woni haysi ko hontode ñino fali ya amuru hino nafa wonde sa fotti e mboddi ma fotti e kullum ko faalama tan pindara e jogi ko jogoɗa kon kono noon ka yimɓe ɓen woodi toon kadi ko ɗum waɗanɗen gardi ka laawi ko fi yoɓe kippan en ɗum ɗon e police on yoɓe kippan en ɗum ɗon tawi mo ɓe jogi ke kaafo ara yande kadi ara ɓe e ɓortoteni joni parce que ko golle maɓɓe ɗen noon yamuru ta'ala ibadahul mu'minin Allah no yamira jiyaɓe makko gonɗi ɓe ɓen be akhzil hazari jogitagol rentor ɗum min aduwi ngimorde ayɓe maɓɓe ɓen wa haza yastalzim ɗum ɗo hino waɗɗina atta ahuba hebulagol lahum wonande ɓe bi idadil aslihati ɗuɗɗingol armoji ɗin wala adadi e limore nden wa taksiri ɗuɗɗingol al adadi kontore nden bin nafiri jamaji ɗin fi sabili e lawol makko ay subatin ko woni subatin ay jama'atin so wi fanfiro subatin ko yahara ko jama baada jama'atin jama bawo jama wa firqatin baada firqatin yani dental kadi bawo dental wa sariyatin baada sariyatin e jama bawo jama sariyati ko jama yahudo jihadi tawanulaɗo ala e maɓɓe ma horejo ala maɓɓe wa subatu jam'u jama mum on ko subatin ko ɗum woni jama mum on wa subatu jam'u subatin goto on ko subatin wiyete bussi on ko subatu wa gadi tujma usubatu ala sabin ino wi'e kadi jama mum on sabina. qala ali ibn abi talha tani ibn abbas qawli fanfiru subatin ay usaban yahe kon dente yani saraya mutafarrigina jamaji yahadi jihadi di wonda no la dum haray don serti jeere Khalid ibn al-Walid ne kambe sube duuda o sendito tum o wada jamaji yiida be o sikkay be duudi awen firu jami'an yani ma dum kullukum on foppo yahon koni woni no fillori wa kaza ruya an mujahid wa ikrimata wa sadi wa qatada wa dahak wa atai al-khurasani wa muqatil bun hayyan wa khusayf be do fo konon fillori min alamatil munafiqin at-takhalluf anil jihad no jeey mande nafiki yagal tultugol e ka golle moƴƴe waɗete tultugol amugol neɓutugol ka golle moƴƴe waɗete ɗum si Allah wa inna minkum hino e mon la malla yubatte anna ɓeno nennito ha tulta ɓeno nennito ha tulta albuto no firta hoyre ma ɓiɗɗo sa wi abota ko nennitike ha faydi ronki arde no wona kadi tultugol few mujahid wa khairu wahidin nazalat fil munafiqin oɗo aya koye hoore nafiki ɓen cippi mugatil bun hayyan o wi la yubatti anna ay
la yatakhallafanna anil jihad no tulta yahugol jihadi fu wa yahtamil an yakuna al murad no wawe ƴettede kay ko fanda ɗo annahu yatabatta'u huwa fi nafsi o nennito ka wonki makko wa yubatti'u ghayrahu o nennita kadi ɗimmo makko goɗɗo go ma o tultina kadi goɗɗo go anil jihadi kama kana abdullah ibn ubay ibn salula wano oɗo gerdayno non gabba hulla o Allah kanimo yafalu himo golle no yataakharu anil jihadi o yahatano o tultano jihadi wa yuthabbitu nnasa o tultina yimɓe ɓen ɗo na yuthabbitu ko siko tatoɓe woni kono ko joddi sawabon kono ɗo ko tultingol yimɓe anil khuruji fi yaltugol ka jihadi wa hadha qawlu ibnu jurayhin wa ibnu jaririn ولذلك قال الله تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد ستي أو يهالك جهادي مويا فإن أصابتكم سيبئ مصيبة تمبر فولد أي قتل ورد وشهادة إما يقول كجهادي وغلب العدو أي بين فولي لكم ونندم لما لله في ذلك من الحكمة sabu no wodani Allah ƴoyre kadi waɗugol ha julɓe ɓen foole wonde ko kanko andi taw kadi haray ko ɗum ɓuri moƴƴude kanko naafigijo no wiya kadi an amallahu alayhi Allah neminila islam akum ma'ahum shahidan banni mi yahaali Allah walilan banni mi yahaali andi somi yawnarayno mi maayi ay islam ahaduru ma'ahum ɓay mi tawdaka e maɓɓe waga atal qitali fewndo jihadi on waɗete ya uddu zalika min ni'amillahi alayhi mo konta ɗum ɗo ko nema Allah walla mi yadiri o anda ma fatahu min al ajri ko perdirimo ko faɗi kom min al ajri fi sabri e muññagol awi shahadati e warede aw ɓutil ma warede sayimdinede ma warede oyi wala in asabatukum sebi on fadlu min Allah nasrun wa zafarun so tawi noon ko onon fooli wa ghanimatun on heɓi jawdi zafarun ko foolugo wa ghanimatun ko jawdi la yagulanna o wiye kadi ka an lam takun baynakum wa baynahum mawaddatun ko hayno laato hakkunde mu'um e hakkunde makko baynaji ɗiɗi ka arabu ko goto firtete ay ka annahu laysa min ahli dinikum o yelo a sikkayma kanko o jeyaka e yimɓe yani diina mo yani o wawa son hawta diina o yelo ya laytani kuntum ahum harado mi laatino maɓɓe andi ko sonti ko kefeere o ala to wiya harado min kadi mi laatino wondude e maɓɓe fa fuusa fawsan asiman min kadi mi heɓayno geɓal janal ayi bi an yudraba li ɓe waɗanayno lam bi sahamin mahum geɓal wondude e maɓɓe fa asula alay mi hendo geɓal ngal wa huwa akbaru gasidi ko ɓuri mawnude e faandude makko nen ko heɓugol geɓal wa ghayatu muradihi hattirde e faale makko on ko heɓugol keɓal tun kanko ko ɗum mapinimo ɓayna goɗɗo haɗunomo yahugol attarhibu fil jihad ɗo ko lerɗigo yimɓe ɓen fi jihad Allah wi falyuqatil mu'minu annafir yo hooliɗo Allah on haɓu fi sabilillahi o haɓa allazina ɓen yasruna alhayata ad-dunya bil akhirah suɓiɓe aduna yabi'una dinahum bi aradin galil yeeyoɓe dina mum kan jawdi aduna yani bi aradin galilin min ad-dunya wa ma zalika illa li kufrin ɗum ɗo wonali si wona keferayagal saabu keferayagal maɓɓe ngal ɗo de koyo julɗo on haɓu kefeero yani tigi on suɓiɗo aduna on kon ɗon haɓete wa adami imanihim summa qala taala busika dari no waɗa ella kafira ɗon Allah yo man yugatil fi sabila kala haɓuɗo e laawol Allah fa yugotal o wara aw yahlib ma o fooli wa sawfa nu'tihi ajran azima ay kullu man qatala kala haɓuɗo fi sabilillah sawa on qutila aw ghuliba foti o wara ma o foola wa suliba o ɓoora ko mari kon fof falahu indallahi masubatan joddi azimatan mawnude wa ajrun jazil wa ajrun en joddi jazil no sawi kathir kama sabata fi sahihi wa takaffala Allahu alla no fawtani lil mujahidi haɓowo jihadi fi sabilihi in tawaffa o si o maayi an yudkhilahu aljannata kawnadamo aljanna
aw yarji'ahuma o artiramo ila maskanihi ka galle makko allazi ɗen kharaja minhu ɗe yalti e mon wondude bi ma naala ko heɓi men ajirin e joddi aw ganimatin ma koni hoyri jawdi jihaadi ko ɗo darsu men jano on hatti hande en aɗori jano on sakkitoren fanduɗo on kono hande noon bruit no woodi kamen won ɗo eɗen tori kadi du'a o fi o bruit ɗo meɗen wondi ɗo e église ru woɗɗamen meɗen landi du'a o yo Allah ittan men du ɗo wattana men du tigi tigi on e ka Allah rewete tigi tigi on wattana men du juulirde ma école no ɓattodirɗa ko ɗum wonde kasetiji ɗin fof on nanayi audio ji ɗo nana musique ga aray ko ɓuri hewde ko yontere nden arayɓe ɗo koni noon min woniri ɗo aray tigi tigi on aray meɗen landi du'a o fiɓe ɗo moƴƴa yo Allah sansan men o église ɗo wattana men mo juulirde ma ka jangete aray yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴina en marɓe probléme ɓen fof aray yo Allah hoynan ɓe ala ɓen kadi yo Allah dumin ɓe hoyende o famina en dina kan o waɗan yimɓe jannatul firdausi ala. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aray darsu men on ɗo kadi kaka ibnu kasir sengo ɗerol 89 aya 90 ha aya 94 suratul nisa. Allah mi walaw anna sitto menen katabuna alayhim min farluno e hoore ɓe yimɓe min windannoɓe min wiɓe an ko woni ogotulu ware anfusakum wonkiji mon ɗi warindire o rébellion yagal ko wona e felindirede bombuje misilje awi khuruju min di awi khuruju aw maɗum ukhruju yaltine hoore mo min di yaari kon ka galleji mum ma faaluɓe waɗatano ɗon illa galilum si wona seeɗa minhum e maɓɓe si wona seeɗaɓe maɓɓe si Allah wi ono ko wona e warindirede ko hella moynoriyan ɗo ma hella o rébellion africain ko wona waɗede ko Allah wi siko min wino yimɓe mi waɗu ɗum ɓe waɗatano yo goɗɗo yaw fubbo ɗo Europe maya to yarenti temedere temeɗiɗo maayi an kadi jango kadi naata e pirogum ya Allah wi hara ko min wino ɗum ɓe waɗatano ɗum rebel wona e ɗo duuɓi 19 no fellude ara yo ɓaka no wakkili ɗon goɗɗo ƴetta ɗo commerce mum duuɓi 19 no julade o heɓali e fuskono mo wakkili ɗon kono non Allah wi ayi goɗɗo no rema ɗo gilataga ha hande o heɓali ko yonanta mo hitande e feccere kono mo wakkili ɗon Allah wi hara ɗi golleji mum sattuɗi min wattuno ɗi ka dewal min wi ko farilla on jaɓatano ɗum walaw annahum faalu ma yu'aduna bi hara ɓe waɗuno ko yamirakon lakana khayran lahum harayno ɗum no moƴƴani ɓe malgré o yangiwi kon tigi woni fo e hoore ko woni e ngi yangiwi ɗo ko fof hara o waɗorno tun awa ko Allah yamirimo kon ɓay ko Allah yamirimo kon ɗuuɗali harayno ɗum ɗon lakana khayran lahum harayno ɗum no moƴƴanoɓe pellet ɗum laatoto no moƴƴere wonande ɓe wa shadda tasbitan ko ɗum ɓuranaynoɓe kadi gomɗinal tabutugol e gonga kan ko sabata ko tabiti Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana sabbiti ko kanko ni tasbitan tabitugol e gongingol ngol wa izan si ɓe waɗino komin yamiri ɓe kon ɓe woɗɗitike komin haɗi ɓe kon la ataynahum min jonnayno ɓe min ladunna immorde ka amin ga ajiran joddi azima ndiyerodira e golle maɓɓe ɗen e kadi wala hadaynahum min fewnayno ɓe ka aduna ɗo siratan lawol mustaqiman fewugol nafowol ka aduna ɗo e lahira hara ɓe sonjotako wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqaynahum ma an khadaran Allah wi hara ɓe yimɓe fewuno ɓe nunɗi ɓe yahi e lawol ngol min okkorayno ɗum no ɓe waɗa aduna e lahira hara ɓe mapaki wa man yuti illaha kala ɗoftiɗo Allah war rasula o ɗofti nulaɗo fa ulaika ɓeɗo ma allazina wondoye e ɓen an amallahu alayhim ɓe Allah nimini minan nabiyina immorde annabaɓe wasiddiqina e gongimɓe washuhada e mayɓe lawol Allah wi yamɓe sahidi martiri on wasalihina e moƴƴuɓe ɓen wa hasuna ulaika ɓeɗo moƴƴi rafiqa mo ɓe wondoyta oɗo tafsir sa yahi ka jano ko waɗɗen jano on to famay ɗon ɓuri ko on wanno ha o jippi ɗo tigi tigon ko woni e hollude si a faala wonoyde alijanna ɓurɗo towude en wondoya e Allah wondoya e nulaɓen ko a ɗoftoto Allah e nulaɗo mo kala mo fewndiɗa sa'i mum yon nun hande kay ko ɗum ɗo ko ɗum si hiɗen yete nyande fo nyande kala golle si tawi tun ko diina ɗe wi'ete si tawi nulaɗo gollali ɗe o yamirali yo ɗe golle o yi'ali no golle o ronki haɗude haray
yani seluɗe ɗo golle wallinde siɗe faalaɗe nafa e ɓuri annallah fota ɗum wonu haaji ma ɓay ɗum ko diina wi'ete si tawi ko go'o nulaaɗo golliɗe ma o yamiri yo golle haysi o gollaɗe ma o yi goɗɗo no golla o haɗali ɗum ɗo tabiti ko sunna ma o yimɓe sunna ɓen fo tabintini ko ɗum ɗo waɗete ko ɗiɗo woni sunna on kono wigol tun ko ceerno am wi ko ɗum ɗo mi tawi ko mi tawri mawɓe an ɓen ko meccitata ɗum ko sama kala no a tawruɓe aynugol dammi ayna nayi rema gesele jane kono yawɗa e fubbagol ɗo e baharuji ɗum ɗon andi ko ka dina ɗum wonɗen e wadde ɗum ɗon haray tigi tigi on koyen wattan yila dhalika alfadlu ngal ɓural ɗo min allah kaka allah ngal iwrata an ko wawɗa ko toragol allah alhidaya neɗɗo fo neɗɗo yo toro allah peewal par ce que ɗum ɗo ko kado tun allah waɗata ngal ɗo ɓural kaka allah tun yo allah hawrindine o jokkine o yiɗine o faamine ko nulaɗo waɗayno kon ko nulaɗo waɗi kon ko allah yiɗi yarli kon tawan ko ɗum ɗo yiɗuɗa ko ɗum ɗo faalaɗa ko ɗum ɗo dépensata jawdi ma ndiyam ko ɗum ɗo wajotoɗa yimɓe ko ɗum ɗo suusinta yimɓe ɓen ɓewi zalika alfadl min allah ngal ɗo ɓura kaka allah tun iwrata wa kafa billahi aliman allah yoni ballo o wiya ayyuhallazina amanu on ɗon hatti ɗon huzu nange hizrakum rentorɗi mon ɗin en jangino wa yuhadhirukumullahu nafsa allah no rentina on hoore makko hizrakum ko rentorɗi mon ɗin hara yiiɗo ma o renoto e ma fanfiru yahon ka jihadi subatin ko on fo mara on dogata si on yahi subatin jama no subatin goto firga hara ko jamaji hara on wondayanimo be koyo yahu hara ko on dente awin firu jami'a ma on foppu yahon surode tawba ko ɗum allah wino en falawla nafara min kulli firgatin hanino ka jihadi fami be ƴetta yahoɓe woɓɓe heddo liyatafaqahu fi din oyi kono wa inna minkum ko haɗata on foppu yahon hino e mun lamalla yubatte anna ɓen tultinoɓe yimɓe ɓen aminoɓe yahoɓe ɓen fa in asabatukum si heɓi on musibatum masibo na pulal ko tampere danse lorra kadi na hala pulal sonja qala o wiya kadi anamallahu alayya allah ni mi nilan islam akum nde mi latanoki ma'ahum wondude maɓɓe shahidan seediɗo wala in asabakum si heɓi on fadlum ɓural min allah e morde ka allah la yaqulanna ma o wi'a ka allam takun a wi'ay ma latanoki baynakum wa baynahu mawaddatum ko non woni no ngal waalori ma ɗum ka allam takun baynakum hara laatinu hakkunde mon e hakkunde makko mawaddatum giggol e hara hiɗon anduno ma hara hiɗon recognize no hara hiɗon jaɓuno ko waɗi ha o tulti kon o ya laytani e bone an ya laytani hananino lan sa wi ya waylata ko bone an ya laytani ko hananino lan kuntumi laato ma ahum wondude e maɓɓe asikka e na o julɗo nodditiɗo julɗo emba jakasi mi yahino o jihaari ɗo emba jakasi mi tawtuno ɓe fa a fuusa mi heɓayno mi gañotono fawsan geɓal azima mawnugal andi kanko hattirde makko nde naafi allah wonangi ko fi yo geɓo allah wi fali yuqatil fi sabilillah yo wakkilo haɓa e laawol allah ngol on hooliɗo allah o haɓa hombo allazina ɓen yasuruna ɓe no wattita diina mum kan alhayata duniya bil akhira yettoɓe adnan wattita e lahira on yo hooliɗo allah on haɓuɓe ɗo to man yuqatil kala haɓuɗo fi sabilillah e laawol allah fa yuqtal o wara aw yaglibu ma o fooli wa sawfa nutima min jonna mo ajiran joddi azima mawnudi are o musikaji wonɗi nafo nanade ɗo meɗen tori jama on fop du'a o yo allah ittan men o église ɗo wattana men mo juulirde ma wattana men mo école ko qur'ana hunjete hino ɓattodiri e juulirde nden ko ɗum se odioji ɓurɗi hewde ɗin fof on tawa musiciji ɗin on nanay hay noon meɗen tori jama on fof kile yo allah ittan men tigi tigi on o église ɗo wattana men mo tigi tigi on juulirde ma école ka qur'ana on hunjete meɗen landi du'a on oɗo tampini e kadi ko menen ko juulirde nden ɓuri wonde asire par ce que kayre inde mari kaydiji mayre on fof ino woodi ko leta jonni ko kamɓe woni ala yon non haray meɗen tori du'a o on yaafoto wattugol ɗum ɗo ka nder audio ga haray tigi tigi meɗen landi du'a o
أي ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أرى من فرلنا مبه warugol hoore mo yani warindiro ma yaltingol hoore mo ma yaltindiro ka galleji ɓe waɗatano ɗum so wona seeɗaɓe immorde maɓɓe walaw annahum faalu ma yu'aduna bihi lakana hayran lahum wa ashadda tasbitan kono noon hara ɓe waɗorno ko ɓe yamira kon yani ko ɓe waajora kon ɗum laatoto no moƴƴere wonande ɓe ko ɗum ɓuranaynoɓe tabintinude ɓe e islam on wa isan la ataynahum min ladunna ajran asiman on say kadi men okkayno ɓe immorde ka amen ga joddi mawnude wala hadaynahum sirata mustaqima men fewnaynoɓe kadi laawol fewngol waman yuti illaha warrasula fa ulaika ma allazina an'ama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhada wassalihin kala ɗoftiɗo allah e nula ɗon ɓen ɗon wono yehi wondude ɓen ɓe allah nemini e hoore mum immorde annabaɓe e gonginɓe e mayɓe laawol allah e ɓen moƴƴuɓe wa hasuna ulaika rafiqa ɓe ɗo moƴƴi wondiɓɓe ka aljanna ton dalika alfadl ngal ɗo ɓural num min allah ka allah yurata de heɓugol o arsike yo allah okku en wa kafa billahi aliman allah yoni anduɗo ya ayyuha allazina amanu khuzu hizrakum joge rentorɗi mon ɗin fanfiru subati yahon hara ko on seeɗaɓe aɓen firu jami'an ma yahon hara kon fop wa inna minkum hino e mon laman la yubatti anna ɓeno nennito ɓeno tulta fa in asabatukum musibatun seeɓi on masiba tampere wala gadi annama allahu alayya islam akum ma'ahum shahidan allah moƴƴike an ɓay mi laatanoki wonduɗo e maɓɓe yani seeriɗo gere on wala in asabakum seeɓi on fadlun min allah so on heɓi ɓural immorde ka allah folugo la yaqulannama wiya ka allam takum baynakum wa baynahum wadda ton hayno laato hakkunde mon e makko giggol ya laytani kuntum ma'ahum fa fuza fawzan aziman hayno min kadi mi yaha e jaka cakaɗe ngo dottori ndawi so aɗa yawno heɓayno jiwɓe laɓaɓe e pucci e kanŋe allah wi falyuqatil fi sabila an o hooliɗo allah wakkilo haɓa allazina ɓen yasuruna alhayata dunia bil akhira ɓen suɓotoɓe aduna ajjal akhira on waman yuqatil kala haɓuɗo fi sabilillah e laawol allah fa yuqtal o wara aw yahlib ma o wari yani o fooli fa sawfa nutima men jonnamo ajiran asiman joddi mawnude oɗo kadi woɓɓe no firta falyuqatil yo haɓu fi sabilillahi laawol allah allazina ɓen yasuruna alhayata dunia bil akhira ƴetta e ɓe aduna on wattita e l'akhira si tawi ko noon on ɗon façon yarla kono noon ko ɓuri moƴƴude yo haɓu e laawol allah ngol hooli ɗon yo haɓu ɓen ƴettuɓe wattutuɓe aduna mum on e laakara yani ɓe wattutuɓe laakara mum e aduna yani ko haɓugol ɓen ɓe hoolaki allahu subhanahu wa ta'ala ɗiɗi ɗi noon hiɗe fire ma falyuqatil yo wakkilo haɓa fi sabilillah e laawol allah ngol allazina ɓen yasuruna alhayata dunia bil akhira suɓiɓe wattutuɓe aduna mum on laakara ɓe ƴetti kamɓe aduna maɓɓe on ɓe soodi laakara on sa wi yo gomɗinɗo on haɓu ko yo haɓu ɓen wattutuɓe laakara mum on e aduna mum on kanje ɗiɗi ko an andi ko hongal yarata kono noon ko ɓuri moƴƴude ko ngal adiɗen firude ngal aɗa wallahul musta'an aɗa toujours meɗen landi duwaw e o église waɗo o musique ɗo tigi tigi on ara meɗen landi duwaw moƴƴa ko yo allah ittuɓe ɗo few 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 waɗa ɓe julɓe jonnita église on islam on tigi tigi on ka qur'ana jangete ma ka juulete بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا
وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا والكسل كلا والبي والإبانتال